Tomorrow, ibhekane nomlototi, Young Pirates, ibhekane ne-Baseball United, River Park, isitimela samashamane, sasa, ibhekane ne-Team of Choice. Super Sunday, ibheka phansi ke-match lapha ke-umdlalo ke-uphetho lapha ke-usizwe ehlatshwayo. Yena ke lapha ke-Uthathelbeke, wapha lapha ke-Nobabdlamini, kanti-ke mubheka lapha ke-insizwe yaseDaveyton, the folk officially, uGodfrey, bathi sizanani, bathi size baba, abafana base-1632, phansi konemambiso. Bamba phambili ngamagoli lapha ke-match amabili, enqandeni. Izinto asambi kahle lapha ke-manje. Yeke iqembu ke lapha ke-manje eGarden Village. Abafana balapha ke-Daveyton. Phansi kone-Garden, phansi kone-Squareni. Lawa ke bafika ngama-penalty. Ilapho khona khona ukuthi ama-penalty abalulekile emzimbeni aphilise njalo. Andisa nesizwe ama-penalty. Kanye lapha ke-manje uhlatshwayo. Uzalithatha ke manje libeke phakathi bathola sizanani, bathi size baba, bathi sizanani, 1632, abafana basethembisa phansi konemambisa, babeka phansi ke manje, behlile beza phansi kona ke-famous team ground. Salibeka phansi ke manje lithatha nesandla sakhe lithathe lapha ke manje, eGarden Village, libeka phansi ke manje lithola lapha ke manje, okina Prince Ngobeni, uCM. Wasiyafana ke-Satchel, uthi bafana kubeka ukuthi eGarden Village. Zathatha ke-Satchel, eGarden Village phakathi ke-Gordha, thatha ke manje nethuba esithukwenza, lapho ke manje emuva, bafuna lapho ke manje sinethemba, ulapho nendoda, ibeka phansi ke manje lapho ke eGarden Village, lethatha ingena phakathi, yelithunga, abafana basevutha, bathi soyincenga lento singajahe lutho, bathi soyincenga lento singajahe lutho, siphethe ukontinuality, khamina kawena, basebenzi bathayisangalo, yelithatha sizanani, bafika lapha ke manje, okanye bathi khelani phansi simthole. Laseke tholela ngokuyaphuma. Lapha ke ithathane. Kanye lapha ke sizwe ehlatshwayo. Umhlaba wonke jikelele. Thembi Hilmeni. Sathatha ke lapha ke manje. Bathi sizanani. Sedele muva lapha ke Fransi. Sungaqala lapha ke manje lento ithole khoma. Utiski Kasti. We are subscriber. Kanti wena mthande phola. Sport culture. Ikhona. Thatha zonke zokhoma. Kanti ke futhi ngiyakutshela ngathi lento ilula. Uyajoyina lapha ke manje ukayimakabo. Ngiyakutshela uviva khona ke ama-promo akhona. Bangabe uthola lapha ke manje. Ujoyina namhlanje. Kanti ke iphathela umkholela kuwakhona. Bangabe uthola namhlanje. Wena mthande phola. Ayithola lapha ke manje ikipa sePransi salonyaka ka-2025. Bangabe uthola lapha ke i-final cover ya Ayimakabo. Uyithola lapha ke manje iskipa esisha salonyaka. Esalwe lapha ke manje iPransi Heritage Games 2025. Wena mthande phola. Ilula lento fanya conference enzenjalo France uyabakhuthuza sebenza abafana base-Daveyton zilapha ke iyalithatha emuva bathi soyincenga lento esingajahe lutho eGarden Village Samkelo Malwana Daveyton phakathi neGodla bathi sizanani bathi size baba phakamisa lapha ke sizanani 1632 sizanani elindlela bazomnika bayangena abafana besizanani bathi size baba phakathi ebhokisini babeleka lapha ke manje nozinkonde bamba futhi Nkosi Nkhune beka phansi ke manje Nkosi eGarden Village Samkelo phakathi ke manje neNkundla Samkelo ufena Tumkelo bathi Tobino wasalikhanda sizanani Garden Village yenqena eGarden Village Khomolo nangapha ke Mkwena phakathi nekudla Samkelo
Mulai mafit. Sama bonang, sama bonang. Atona kanya ko France, ete no France. Utuma tete ni pele, ekini zela namnade. Ese tu season nani. Ete se voti ikari filete. Amna ta, umachi. Ati matara. Amatu bunta. Bakatanga na nese. Let's game on. I was no FC 11. never London part. Ipega nenda pale ke mache na maperete. Osa United. Sama kupuzo mfasali katuno. Baina pena Atila pale ke tite na tema tota. Atila pase ke bachana pale ke kani pinete. Pase ke kana. Laze tona na pale ke bachu. Amapata base square ni. Panko ni kani ni. Panko ni pucha. Ladi sama tota. Batima ya kena. Senenza na pale ke bachu. Sinza nani. Okanya kutsitse. Babinza na pale ke bachu vipi. Okina na pale ke bachu. Royo. Ya gafan. Kenapa umur lah? Ya pala na pale ke kusi finish. Uyabona pala je sechezo. Out elendo ite. Umastendi funito zake. Eti baknige la pinto zake. Sonenda pale ke bachu. Santeno. Liso koma la pale ke pole la bode kani village. Pala tili kono Johnny. Dekani village. Unakosa amne Bruno ilefeni. Itega nela pale ke zone 3 ama parente ama shedi pama. Let's game of the day. Pala mixa gamnadi dekani village. Kwanza nikanda. Ete pesa gamnadi. Antrita unazitilendo. Wachigela pale ke mache ukosi. Leto ingine. Sorry. Lamit. Ochige mama tata. Si. Nisale nisela pale ke jetiwa. Sigi gamnadi kani village. Let's chani. Gamnadi. Pala chige mache fofini. Kwanza. Lazentona la pale ke ukune. Lebona la dilendo itimano chani. Sia kala mtagaba. Abantu ke baikuna yoke. Kinazi. Ochige mabu chena. Yentona la pale ke kani village. Vivi. Angazi umastendi uchache kadi. Ubono bado bono shachwa pala chini ngota. Yes. Wenza ndo shachwa yo chando. Yeta kusima mnandi. Ukasala mnandi tulapana ke shachwa. Agesone na pana ni majibu jinsi za nane uchochando lento. Usifuna ugenza na ikivu tikao. Engina kodo imutabu. Endela pana majibu tisize mama. Demi Steve number 10. Come on, you're number 10. Echeba kreta uchochando tisize nane. Come on, number 10. Etige majibu ya makreta. Sumusuku vile umnandi leo mastendi usichachi nebe chake. Sifumuna la pana ke dona chando. Namu ke ipala misa la pana ke abatatu. Ochige apne tiki pega nene Bruno. Omsalo ke umpi na chase seni. Pata mazing tazo. Ipula la pana ke bache ikuta. Ikwepu ke bache. Elayo la pana ke bache. Amasayoni. Gatisco. Second game. Mulototi. Malobedo. Apega ne la pana. Bati kingdom zala. Akaya kene. Aken game. Yaksasa. Konka. Konka boys. Iapela ikari village na mmoja. Iapela ikari village. Utiche ile tenze kwa kari village. Sabura. Agaitandi ile tenze ngala. Pega tike machene kota. Abafana base chendisa. Beke na futi. Afune le sine. Basol tuna na. Pega tike.
suka endabeni zabantu abafike indaba uzoba nenkinga sithi siyaphika kwama-penalty nabo becaphelela asibhekele nkosi yabibi ngoba uyabona bangabe uthinta isizwe noma iningizimu Afrika yonkana. Ngiyabona namanje abafundi sebeqalile bangibuka kabi ngapha eceleni ivivi sebegwinya kabuhlungu. Hhayi ukuthi ubuka kabi ukuthi yabona ibhola allowed for angisathi ligi yenu uma senithi ibhola lisenawud for senishintshile kusiyangifaka lapho nkosi yami kwezinye uvivi wakusaseka nama-penalty nkosi yami laphana abalulekile emzimbeni umuntu lapha ayaphilisa asiyeke indaba zaseNaturena nezasepitoli abantu bekumele bahleshe imande nkosi yami uma kudlala lelo qembu phakathi ebox ukuhlupheka kuyezwana ukuhlupheka kuyelabana ukuthi izinto mayibhetha ivele ibhethe kakhulu ubona-ke sebephethe ne-structure esisha abantu badla amabhanana kuningi esikubonayo lapha netikoni uma ngabe uthi ubheke ngapha France wafake nethini uma ngabe ubheke ngapha ingane village iyalandela iyalandela lapha neke manje eseyikanini village phakamise kamnandi-ke phakathi-ke majeswini lasethola abafana basedavitoni thina uhlatshwayo uyakhala uhlatshwayo laphana get ready so 3 amapherete abashayimempama abaluke substitute ngalezansi jezi number 11 oucha abiza lakho beni manje Stillman bathi buya ndoda madoda France buya ndoda madoda abanike-ke abadlali-ke manje ithuba ethola phakathi Captain Vivi ngempela sitho into enziwa umqeqeshi walapha nasezanani usethi ngoba ngesosothule amagoli asenze laphana kushintsho wabheka nje ufaka abadlali abakwenza laphana endabusa faka ingcindezi ikakhulukazi laphana eqaleni evele ikhulela kwizabe manje singazi mhlawumbe bazokhona ukuthi mhlawumbe athole igoli lokufika nje ukuthi cha wemadoda nathi sileground sathola mhlawumbe igoli lokufika noma ngesathola lesibili asazi sithinto kodwa iphathi ingcindezi neyinkomba zokuthi futhi bangabuya baba engathatha amehlo ahlaba phansi kodwa-ke sibheke kakhulukazi la yona futhi isizanane elokhu nje ikore njalo sithinto lapha-ke uhlelo lokugcina usuku uzokhumbula baba Bruno ngibhekana lapha nase-3 usho-ke kulamulela yazi ukuthi yini inkinga zase-next door omakhelwane ingakho bekuvala DJ wenzekahle umbhali beyafuna ukumosha yafana VV ungoma yayona 609 lento yaseNaturena ifana neyase-Orlando kungcono ngoba sike yinye bona-ke ngamaphuzu akhona ukuthi 609 ake siyeke indaba semakudlula laphana-ke ngabona uLepsa uhamba laphana-ke noSifiso laphana-ke wena Vivi basile lande eKasi FM bazoyibona bukhoma laphana-ke wena Vivi kanti-ke uma ngabe usokhumbula uLepsa ugijima laphana-ke kuSuperSport insizwa kanti-ke uSifiso uyamthola laphana-ke uSoweto TV wena Vivi impela sitho nakhuluma ngala uSifiso ngicabanga ukuthi SuperSport school laphana ko-GDM ucishe-ke uyamthola futhi-ke naye nje usushilo nje laphana bazosapota-ke laphana-ke cishe-ke le midlalo yeFrance ehamba laphana-ke hayi bakakhonasi nathi sinayo ubunzimeyi njalo-ke phela laphana-ke mtaka baba 8 wins zakho sobunzima sinawe wena mtaka baba basijoyina namhlanje ungakhohlwa Vivi uma ngabe-ke laphana-ke ujoyina laphana-ke eMakamo Funeral Prize kunamapromo akhona namhlanje lento uyithola namhlanje Vivi uma ngabe uthola namhlanje silekedelenye ukuthi kunomkhomela omushasha walonyaka mtaka baba impela sitho into ezokwenzela nje ukuthi uma uyajoyina manje
zobe ushiya ama-details wakho laphana ku-comment yephansi bese-ke ifaka laphana-ke cishe ama-details ebhodweni bese-ke ozophuma lapho uzobe sethola laphana-ke i-t-shirt ya laphana-ke ephansi noma-ke ya laphana-ke laphana-ke tournament laphana-ke ephansi hamba-ke laphana-ke bese-ke thuba elihle kakhulu-ke lokuthola laphana-ke i-t-shirt isidinto iyona ipromo esitala laphana-ke eDivdown njalo-ke phela laphana-ke ntaba babambelela siyajika phakathi embokisingasi isiqephezane siyangena athi ukuhlupheka kuyezwana ukuhlupheka kuyelabana uthi izinto bayiphethe ayivele ayiphethe kakhulu awupheke nje izinto-ke ngendlela ezenzeka ngakhona bathi bakokota laphana-ke manje eKalin Village isiqephezane just ngama-inches nasi-ke isibona labo-ke manje liyeceleni mangisho njalo isalithatha laphana-ke manje asizanani bathi size baba emuva-ke manje sizanani liphushwe laphana-ke manje umfana lapha bathi khanyako lobonakalo Kalin Village iyangena uyaphuma kusasa hlangani neze abatheni bahlanganisa ukuhlangana phakathi-ke manje nenkundla jabulisa amadoda kamnandi esikole eqisa amadoda athi phela namadoda ngibone outside isikhingi sisho umoya outside laphana lapho esikhona komjoba nhliziyo 3 sizanani kanti-ke laphana-ke manje iqanda laphana-ke eKalin Village yabona la vivi ukubona nje kwami umdlalo abafana bawo laphana-ke eKalin Village angiboni bebuya la mtaka baba ngalisho uliphinde isidinto indlela nje abadlala ngayo cishe iy'nkombo zokuthi-ke amahlala abaphansi ukuthi mhlawumbe bangabuya kodwa-ke lapha mhlawumbe bathole igoli elilodwa kodwa nje mawubheka laphana-ke isizini iyabacindezela bafuneka igoli-ke yesini nanokuthi-ke mawubheka nje basakhule kuthi development-ke yayo lapha eKalin Village uzokhumbula ukuthi-ke ijulukuza ngabona khona ukusabulela ngeshayi yona eKalin Village kodwa-ke namhlanje ivele yathi-ke esithi ukwenza sithi mhlawumbe ukukhulisa-ke abadlali isitito mina ngifisi-ke kuba umqeqeshi-ke laphana-ke manje ngakubani ngazise-ke kuma-first round abadlali-ke laphana-ke abaningi abafuni-ke ukuvela vivi banifuna laphana-ke manje masengathi sendlulile laphana-ke ku-last 32 noma ku-last 16 vivi ikakhulukazi isitito uyothola ukuthi abadlali balinda ukuthi-ke laphana-stage bambayi itasikara malini plate ya ngoba bayabona ukuthi kathi endume siyadlalisa abadlali-ke bathi abakwazi ukuthi-ke bavele laphana-ke ngama-first round ingazi-ke laphana-ke VPN ukuthi-ke laphana-ke manje lento yokuqala na noma eyani kuthaka baba hayi bafuna ukusetshenzelwa yilaba abasetshenziswa laphana-ke isizanani beka phansi-ke manje laphana-ke isizanani yalithatha ejuma yaqela 16-32 laphana-ke ngabagoli abathathu laphana-ke manje eKalini eKalin Village intoto siyabeka phansi-ke manje nasesikoleni phakathi asebelithatha futhi Kalin Village idlala ngomsebenzi ibela 16-32 sizanani ethi yangena isizanani kodwa-ke nali-ke manje emuva sizanani futhi babelela ngomuntu bathi-ke ngivele ngibone kwemadoda bangahlangana neze lana-ke mtaka baba kuyoba nzima ukuthi iKalin Village ibuye la nomkopi abamphele bona nzima vivi engathithi futhi-ke lento yokuvuma induku sikhona khona engathi bavele bathi-ke ngathi yavuma vele ngoba isingene lapha-ke induku kwenze ngendlela ababengaphansi umzimba ngenkombo zokuthi-ke engathithi bathanda lapha ukuthi bahlushwe-ke yona lapha-ke sizanani ngendlela-ke abehlise ngawumzimba-ke lapha-ke vivi esho njalo kodwa-ke bambake izandla babelala phansi odokotela bazothina-ke bakuthi nayi indoda phansi ukuthi usizwe losamadoda akwazi ukuqalisa ngikubhekile angakwenze lutho yasiyasuka le ndoda ethi laphana-ke sizwe bekithi ngiyakuthenga ukuthi ubhekile sizana 16-32 akesona mesejani bayabhena abafana basetshembisa phansi konembambisa benza le nto yokujoyininganika kwanza ngethomo akesona mesejani sizanani
manje zothola lapha ngekani village thatha ngezandla zakhe ke manje abafana basebutha ezasesikweleni phansi konekanini endeka phansi ke manje bathola lapha ke manje umfana amabili lobola ngalo ke manje bandeka phansi ke manje abafana bayo lapha ke manje fizanani bandisize baba yabona 1632 phakathi ke manje eboxini bayaphuma futhi 1632 iyazenzela lapha ke ithela lapha abafana basethembisa bazakhela igama inkebezi bayifaka bayifakile bathake endlele phakathi nenkundla hayi nkosi yami akuhlangana zitho noma uthulebeliphethe ubona kuyazi ukuthi-ke baphasane bathile amabhola ukuthi-ke uzokhumbula ukuthi-ke balandela umuva amagoli amathathu so balandela uthele bubewunyiwe ukuthi bafuna kulosikaphula ngesikhathi mhlawumbe lingamathola igoli mhlawumbe lodwa libiza lenye esazi baba sazi-ke phela lapha nekemthala baba phakathi-ke manje nenkundla lapha-ke manje libuye lapha-ke neqembu leKhaleni Village ensaseskwereni ethi bajika bavele-ke bajike noma sebeya phambili vivi kuyovele kube nzima ngakubo ngoba nawe uyabona ukuthi-ke kuthi-ke i-majority noma iningi labo-ke akusesabafana abancane ngaba ukuthi futhi-ke nokucabanga futhi kube-ke mhlawumbe nomthelela othizeni ngoba mhlawumbe-ke baqala futhi mhlawumbe nomdala-ke iklishe-ke ithonamenti efana le ingakho uthole ukuthi amaphutha-ke aningi kubona ngiyacabanga futhi qeqeshi-ke bazobe balungisa futhi okuzayo ngoba ngithe baba hhayi amamenekati namojezi uthi-ke uvivi le nto zantini kwenzeka kanti kusakudala lapho khona bashintsha amanzi lafaneke vivi namhlanje vivi liyagijima lela qembu lelinye liqedile lamabhola noma ngabe asengenile hayi uyabona ukuthi unenkinga ngoba uyaphazamiseka shona nje ukuthi gijima labase-Orlando cha laba amakhosi bagijima kusasa neStellenbosch baba ngazi uyithathaphi wokubuza bekubuza vivi okusasa lafaneke manje kahle nisiphinde nisiqedelele futhi sokuqala sidile khona ya lapho eniqedelela khona nezinto ey'ngenile ya anyakuzwa vivi zenzeka into enjalo kodwa-ke laphana-ke manje asiyekizaba esibheke laphana-ke manje ngizwe-ke laphana-ke vivi ukuthi-ke namhlanje phakabolona indoda emnyama ifasa indoda emnyama enzela bakhephula ngekanye zakhe zabhekisa phezulu ubabona futhi ifasa indoda emnyama madoda sibakhombisa nje bona ukuthi kumdlalo baphumelele nje ngendlela abadlala ngayo khombisa bona ukuthi-ke umdlalo naye futhi useyibonile ukuthi engathi-ke laphana kumdlalo ngiyaphumelela kona nofana balungisa mhlawumbe ukuya laphana-ke phambili yona laphana-ke sazana Solo que tiene la pana que vive a Mabombo, so big is the last 32. La Pogi is here corner. La Pescona, the famous team ground. 1-2-1-3-0. Then the Pescona corner. Esitima Sejele corner. Seasonani, 3. Abapamili, Abakoli, Amachacho. Ricardo, La Pana, the Kalin Village. Tarati, the Proxini. Nasegelia Puma gonna get my gym. Live Seasonani. Yenchoncha Kalin Village. Mama vai chuva o céu. Isso é lá para que mais é. Lá, aqui, mama. Yo, yo. O time lá para que eu chato. Sabe o botão. O time lá para que ele possa fazer Seasonani. Olha. Agora que isso for vai por lá bom. Tuwag na malang siya. Ilan, asa ngidlala ngizobukana. Village.
ngekhala watholunkosi Angeke unkosi usathatha ngenye izandla zakhe striker madoda ufika lapha ke Vivi ezinye ke lapha ke manje engeke ngahlangana nazo ekhambeni striker nini indoda ezandla phindelele indoda ekhanda ke lapha ke manje ungendaba salutho ungasikhala Vivi ngizobeke ngithuse iphimbo lale ndoda ufika lapha ke striker meni lapho ufika khona mthaka baba lapho esikhona namhlanje Sikunika lapha ke iMacau Federal France Heritage Games 2025 Australia chuthi ke Vivi iphuma lapha ke mafemini izela eThito ile ndoda yamadoda ukuthi ke ikhona lento zakuthatha intambo zami yofuna ustriker meni lapha ngakhona striker akuqhubeke mntaka babo lokho ba striker njalo Ngibonga Sitho mane. Bonke kabi yami. Yebo ubekile ke namhlanje ngena ethi athi ke lapho ethi program ekumnyathi ke namhlanje njengoba basibona ke nabafana bamathaya bakupha nje kamnyathi ke lapho layinini sibona ke abantu ufuna ukushaya esikhona kusho athi ke iyala ke yatsizwa just number 8 iphethe ke lapho isiza nani nalo ke lapho ikhadi inflation ngingakasoke kakhulu ke lapha isikole wathi ke izobuza ke kuqhawami angibonke ke manje kubona ke abaqeqeshi bakhona ke la enkundleni ngibonke kubona ke abadlali ngibonke kubona abanantheli ingekhohlwa bakhona osithuma ngabanye bakhona umenzelo bakhona abapheka ukuzokwenzela angazi ukuthi ubani opheka ukuzokwenzela wathi ke bakhona ngizotshela nje mina ngithi ke bakhona osithuma ngabanye kodwa futhi ke la ibekiwe phansi ke lapha ibekiwe ke lapha ekhoneni khona sakabisa lapha ephela makanje pheksini wathola umuntu ayikhonkulu lethola kanje futhi awushotha abantu ngakhaya ingane incane lento yakiphela kamnandi pheksini ayaphuza ke manje usepepe wathi ngeke kokhokoza umuntu isikindi show moya wathi yebo ngibonile wena wathi ke manje isikindi sakho ngamanje sambe phambili tournament ibingena yebo ngithi hlala phansi usizenge pheze ngakhona kamnyaka mfana kaStrise yakhile khona ke manje umfana Jaiva kube khona into lephathaphatha bokukhuluma bosisanani aselayinini yayo yabala hayi izojaiva
since vele abanye badiza kudana Ngisho phela emhlangeni ukhishwa izithwayezo ezinako. Amara lezara sekuyiye dlala da esekitayo emajijini bengingayaphi sekusho sobuyile ekhaya phela kwathi ukuhlala ekhaya kancane abompo nabomathilisi isikhathi esishayile khona nalezo zikasaka sezangihlalile komsayini kuba uye le ngiyabonga ya ngathi usukodlalela erenkeni tumani awuthande wasukodlalela erenkeni enakimi astridi baba bekastridi ayisho kuza kuye asapresenzana osgilingila athi simvanaye banokukhula usho labakuthanda khona uthanda uyachoma la and laba uthando lugreat thanda la ungathandwa khona awungathandwa khona lento kulafaya khona namazinyo angafaya balance awuthandwa wena userious nabadlala ngabo if wena wena bakuthanda wena udlala ngabo awuqala abantu abashela ukwenzela yonke into wena la ukho lapho Ngobana bosimango etha kakhulu ngobana bosimango etha kakhulu ubani lentala besenayo la lebo yabantu singathele nayo namakamera lebo hayi bekade sizale lebo ngibuzile ukuthi wathi so ngathi sekurep awusha
Appuso,